non kaga agira mo fiqir parce que anda ke tax na agira mo fiqil mi comme que leyonga rek jege champion fa ma feruma kon naga jega ka ando naye jaax dana tiram no njom fu kana déranger taxam no njomit wax dëgg fa roog parce que a kimeen ande naye ndet na sélection de Fatick in fa Cheikh Ousmane mina loqun yaam par kene ɓis e par commune ɓis e o meeke fogame we fatliko wan ye i ndet na mi Nioro présenter wax in fa Modou Sow a refanga o ten keke xa damana paax a nadgiloxa ke xana lay ten kene parce que il faut ten yoon u te waro ref poids lourd res min ref caxum ye i mbadna te leyame nami njalit kan leyne o refa grand es ku leyona rek naga yo i parce que comme wagamo leye commune ke fop a miña nget mi falaku rok ma yaam mi soɓam de wiin we mbaja sutoox kene ke sax mais de a convoquer ena pour o sutoox i ten fadidum o ten yete leyaxama kan leyne mi daal wo refa grand es ku décider ona i mbi'it naga jege problème tena leyaxame ndiiki ne i mbi'ka bindoxi poids lourd bindoxa caf leyne jege problème poids lourd kaga inin Cheikh Ousmane in ndewuma usine doole in Waly Ndiaye in kas-kas Njongon in xeek nek waay Mamou Njongolor in i a cafa ke te ref denin xeekin to mi o ga'angan bindox poids lourd ten refa grand es a leya men bindox poids lourd yaga fada ndemo maafit poids lourd in gimma roog rek maaf rel voilà maga bugmo lamit yete lewma ten o le fadiro maga o ndik jega ka santirona wala lamtiro wala janga jang automatiquement gima roog rek comme grand o fa ref o jabanin ke te leyna non mi naturellement comme ke leyonga rek tan gim xoxes parce que mi tam nu faduman jom xaye entraînement es fadandaxam maga i kaga mosumo moso ɓek no xoxes gimin i ken taxun mi tam nu waguma ret saɗarim ten dara i yaam a grand a leng axa Fatick Aziz Senghor ten sax a leyama leye warimo bindox poids lourd i newama newo pour o maafrel poids lourd ga'ano i maafra parce que anda yaga ndefo goor bo wed maafuma sax damatima den i ay Mamou Njongolor in damum waga we maafuma Waly Ndiaye in sogo xet fa Cheikh Ousmane te bu fi dam kene ke safel no kene ke pour o aptin kaga wat te laq to ama dam xam de ta maafam i parce que njom naga in fa Waly Ndiaye ten im def deuxième njomes fa ten i maafrayo Fatick te a taxam problème i nafrayo fogam a refanga re ama wiin we ndokidama sax a leya ine maafir yo ndang leya dene ten refa grand es a maafrange sérieusement maafir sérieusement a maafrange sérieusement nagi maafir no ke to a gimanga xawma maafre sérieusement maafin i tena grand es a ken ndefna maaga Aziz a leyame fiye no ndang a grand es a lengaxin Mame Senghor a leyame tey loxino xek maagong jom leyne i a faaxa leyne nda xa maafrel maafin yete wasna ka yete maafrena yete buxidaxaman fo xoxin kam ni kaga i nga ye wax dëgg yàlla Modou Sow nama moƴ no drapeau laga ten fi ando naye a cafa pinu adu Modou Sow xayena yen parce que a cafa kaga Yankoba Niodior jangun took Ousmane Ousou Senghor i jagle yaam wagamo leye a koom i mbar u ndoka caf inin Yankou yin Ousou yin waga a koom war u eeto jeg Modou Sow a bindox poids lourd ten te leyame bindoxi poids lourd ane naga i ngarun ndangan Sokone dengim a kimeen a kimeen gigim wengima ane naga so gide gimin men ndangan Sokone coow le fi gang waaw maga itam a kime tekta tekit ndax itam a coot i leyangan mbir nu xa ando naye waxey maafrel waro jeg frontière i nga ten pir ka ando naye a njega njeg frontière kaga itam xana ɓisidan soit den mbago leya ine keke fa keke yo i mbago nan njaɓana den kaga leg-leg ko nafa ley o kiino ley koy ino fa jikate waag na jaɓ mais o kiino kin choix of xaye i lamtangam ye ando naye we déranger iram yaam champion nu gona fo ano nda it a jega xel ka ando naye wax dëgg yàlla est ce que a fada anga maaga champion kaga nama saxtogu kaga itam a ɓisina kimale waaw comme kaga itam kaga to i leya naga maaga itam raison i kaga ndigilo mais anda ino refanga pour jemo in som ino i mbañe njoot nda ku ga'ona jega ɗat fu mate ɓeranteer a jega koy ka ando naye o buganga no fi'it leyele neek ta waas ka rek mais ino refe pour caɗar mbara lakas a tax ñako mbago ndok no maage maafrikel parce que ngal nu ga'ona i ndoka maaga yaag kaga refe problème in i kaga refe problème in est ce que mosa joot non mosimo joot i mais jangam décision pour o joot mais a jeg na te saxit na i njom naga njoma ngajoor a re'u i mbaro mbuutik ma i ok voilà no nan itam parfois leg-leg yoq we leye o ga'anga cootale yafaan e njoma nun a dom njoma nun champion ke
te champion ke kinu defa champion fop a jotidanga mbo e de lay axa oxe jotidna o fo in o waaga jot te jegna te saxtina weeke lay refe kaaga com ke mboge arbitre ka nangam fa nangam commission ka ken fop no nan ref mais sagam lekule jote pour te an kaaga no nan rek a doy ka i mbatanga maaga xaye e mbir ne soɓidena ye andoona yee ko roog a fi'a wena caf wala poids lourd o ngel ne soɓidena kam mbulum ndax mbulum a fakanga mbir nu refna champion wax dëgg yàlla buga fuudid maaga i mbir ne soɓidena nam préparer togo waajtaayof an xile meeke genum yakarem to fogam ne andoona wax dëgg yàlla ntelanga fadalang ndeysaan weɗloxanga ciñ nda itam a ñaap naaga ref concentration faaga nam waaj togo i njom ma mbulum ne andoona def digante poids lourd fo poids léger comme njoma mbulum comme ke layonga rek mi ken waaje ginum mi ñaka jeg gimamo gim xooxes to mbulum ke maaf re manen maye ndax 2 ans yo rek ndax 3 ans fogam na 2 ans fotu sax te ndef njom neen no onga fu njom neen ibro fange ma faxama final i cafa ke may a may taaga trop ande naga koy tokor sala ame bara maaf ratel na saate fe in wax njoma mbulum ok ndeysaan i ngar no ke andoona ten ref i njom ndax a loogale xemen ke andoona ten ref a singale xemen encore lekul i mbug'u lamit ndax nam jotoga ke andoona ten ref a kama sinig wala kama loogale na jamono faaga itam we andoona yee no drapeau nu mbug'u ndax waag a lim quelque wa andoona yee wax dëgg yàlla gim aye nu ngetangaan ngel wala nu fadidanga wala o soɓaden kam wala soɓong kam ngel i njom naaga yooɓ ke mi a loog jotama jot ma bo xer jotama jot ma bo xer parce que a loog waagamo lay ke jotuma fop a refanga ñaka mayit maye quoi parce que mbasis loog waagamo lay njom nu fuduma man ɓisangiran xan final ox mbasis loog i mbasis loog na fanum génération waago lima in bo i mbaago an pile ke ndetna maaga dëgg comme pire ke ndeyinama njom ne fuduma maaga fudama inin Sandreng Abdou i den i Ndiol Géant yin Toubacouta yin fe nek fe Mbour Jame Ñaning fu lakas fu anderuma i parce que njom mbalak ne falakuma yen ama ga final Jame Ñaning fo xamma i kon nane dal mbasis dal andante ngel fa i ngale sare parce que mbasis jege champion fa fo xeruma ma i week noang fop fo xama fo den ma i parce que maga fo xam maga Ndiol Géant fo xam maga rek Abdou week noang i lakas fo xama den mayit to andima den wax deg fa roog ay ndetanga sate fa sum ko ndax mu saret maaga sum moom mosimo rok ma i caare loog ndorong loog caare ndorong mosimo rok a caare maaf re ma njom leng i njom leng maaf re maaga mais manam mosimo maaf re ma a mbamit maaf re ma mbam maaf re maaga 2 fois fogum i kam ni ke andoona yee wax dëgg yàlla i mbir may ɗeer a xeɗa o dimle el parfois na regreta leeg-leeg aussi wa andoona yee roog na dimle a den de ndamta den xaye o kiin a waajani njom comme ne waajtan confiance jegoona itam layano i anda ye i njom daal mayro ten kene problème serigne ten mais a tontu a foga ten nda koy doole o fo entraînement fo a ci'am yoq fa fito fa ci'am ka andoona yee wax dëgg yàlla ten ci'om mayu kam i njom ne xaye itam wax dëgg yàlla o ñaapkina buga o jeg o ñaapkina o ñaka soɓom maaga xaye ndax it o retanga premier tirage nama fiyoogum ndax maya ke yenanoona wala bo ɗanga bo demi final yooto o xa no final fe nama saxtoogu final aussi nama saxtoogu ndax a ɗomata daka ref ko andoona yee mbogree o xeeke premier o i ande ke waagoona o xeeke reta bo bugo yooto ox jeg yaakaar yen o xeeke reta final bo ande wax dëgg yàlla yakarata pour bo jeg o ñak refa tema sax digante gaga nam ñootuma anda comme ke layoona rek njom final moom refe o ñak o retanga bo yen final ref ñakiro dara anda ke ɗom na njom o ret fo xel premier tirage yen deuxième tirage kaga ɗomu njom mbara quart de final mais demi final sax o fadanga njom ndiki jega tig i njom dal premier tirage deuxième tirage quart de final ken ref ke ɗom na njom wax deg fa roog en moom a ɗoma in njom trop i nan nene damangam ndax mosamo ɗam ye andoona yee premier tirage o yen a refanga jega ye andoona yee wax dëgg yàlla yaakaar ne jeg ano xaye koy yo yontidna fop o gar moof nam o fadidanga bo moof lekule nam a ñoowtoogu kaaga xa ref xalatum soit i xooxof ten confiance ten xalatoogo ye nangam wala boog dama dame roog fi'u xaye e aussi we yoontoona de leego ga o kiin a fo'el ndeysaan pour te ɗeeta den sax a jafeñ ñam grand élage ke numa ten premier tirage maye de waagaam o lay refanga yenanum 2 ans kek 3 ans kek rek galankoor a jem na rok no njom quoi tena sooga mo dal
mais ken waagaam o lay dale giram jom wax dëgg fa roog to ken laya waagaam o lay xal mayu fuudano yaam zone Toubacouta fuudanu mi nakid fa refa i ken taxun waagam o lay galankor taxun kaaga jegana min jom i to roog moom ku te doon na jaamum rek maaga ref adna quoi xëy na ke taxna te doonamo ten xana wat diga lamta xamay koy fat o lamta na in fulla fete jegna kam ngel ndax naga ñewta na saate fa wala bog na ma saxtu na affaire ken ndax i njom na ɓisid atitu ken mais waxal lamtin kaga ndayit bo i ngarang kaga itam te ndefe i njom nu ga'ona xa jega xa PM i njom nu ga'ona jega ka kina moytooxa forcing fe fiyogona no wallu o saax kaga i mbugu a jega lamtaxama ten i ngara mais xan lamtin ten puisque kaga roga waag noor a waago ten wala doole fa kese wala boog a jega jeg na andoona yee wax dëgg yàlla kaga dal fol mais daal xoolo a o saaxof lool lekule i kaga ndigilo anda o saax mi a refa ref ka andoona yee waagan mo waag fodtino ne ndaxar nda rokanga bo neek la fo rok na no jafe sama fong ken maafrel bufel maye de xaƴam leng bufong poids sama fam mais mi ke moƴna jafe no njomo ten fi'a gayro mbir na waag na me gauche droite comme dam gauche droite maaftino yaalum a refanga maya jege mi koy a caf nu damuma na doomi adama maafong kaga moom wax dëgg fa roog tele im taaga o jaf nu damuma waagaam o maafit naaga i a fel'angam genooxa yit bufa man saaxong mais mi waasu kaga ande mi njomes soom refe saax soom to a grand saken maafrita anda yo ten tig xëy na keek layonga rek ten yoqu garankor rok njom no kene rek mais njom ku njoma laaj ñak fu ku njoma fiyel a xana mi to waagaam o lay ke njires a waag na pir mayuma maafrel men cer den mbagiran i xa laam njires a jaba ku felaxaman fi i